Biswana District Committee tum lamdon ka tok song trok tuma phan karchu Jutang pangchuji sita e okepran misenang ji pot happy and ponsi nomati model committee pen RC ZKYF angbong football kapatupon Kardon pini karbiang long live prime time birta long pen nilisa mijo bon kilingpi nanerjik tha birtang don pen Kidam tang preni phai kebarni dipurong supi dipu club long sarkar pen monsa malamdon kachetok song trok resim kangtang ki orasong asong ja potuma phan KSA Biswana District Committee tum pen karcho sai kideng pon KSA Biswana District Committee mai phu arun phang chupatir piponsi bang pharoi sira phokep so se klem bang phu bang phiatum chitodun si bang so karcho mai long lamdon kachetok resim kangtang ki ot song trok asong ja potuma phan karbia poho pen karchu padupon lo Laso hut lamdon along kidu angkung tinason ko sonsi kapachun pon thekji ma puthak lamdon ka chetok asongcha potum pen than pachini pon hala pusong bijiring tika thar pherangke tuma thengno kaningcha tengke lamdon ka chetok along inglonga district hini pen angtan thoi habar kidu akar bia tuma phanta close 3.5 pen 3.6 along our side pipon lo Laso tengsi thoi along kidu akar bia rara tuma phanta ST jakong kapalong pidunchia phan nilitumta arpudo Lapen Karbi Welfare Autonomous Council ke seng pipon pensi thoilong ke dua karbi tuma phan paching thurpon unji pusi ninje pon tu amar jitu accord hoise tate close number 3.5 aru 3.6 tate spostoke likha ase plainsor karbi hokolor karone ST status tu grant kori dia hobo bharat sarkaror etia ehut পুচিছ এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধন হ'ব তাতে এইটো ইনক্লুড কৰা হ'ব আৰু প্লেন্সৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাওৰ বাহিৰৰ কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এইটো গঠন কৰা হ'ব আমাৰ যিটো প্লেন্সৰ কাৰ্বিসকলৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট আৰু অন্যান্য সুবিধা পাবৰ কাৰণে এইটো গঠন কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমি ইয়াত এটা হেৰি কৰিছোঁ এটা মানে আশা এটা কৰিছোঁ যে আমাৰ হেৰি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কাৰ্বি পিপল লিভিং আদাৰ দেন 2 হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই কথাটো লৈ মানে আমাৰ হেৰি 3.5 আৰু 3.6ত যিটো লিখা আছে ক্লছত সেইটো আমাৰ এই আমাৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিলে ভাল হয় বুলি আমি এটা আশা কৰোঁ News report Longsudar NT Karbi Anglong live Kidam tang preni phai kebarni denarong bharat pathuak lamalong jutang jubat kapang chopona sonsi kapathu hin kapaprang dun jephanpura denarong zonal Karbi Youth Festival tirikama maipen nomati BJP mondol committee angbong friendly football match pathupon Bangso kapathu panahut jutang jubat kapang choponang ji pulote eoge pranseta me mesenang ji pokemang pansi ingdeng ko rasur kep zonal Karbi Youth Festival nang lelia prangjong denarong bharat pathuak lamalong denarong zonal Karbi Youth Festival tirikama maipen nomati BJP mondol committee angbong friendly football match pathupon Denarong Zonal Karbi Youth Festival tirikama mai amai phu mate KAC Deputy Chairman Ritesh Inghi ke Japon bangso kapathualong kechenga hut Denarong Zonal Karbi Youth Festival tirikama mai hinpen nomati mondol committee phan gol pumthom thaponlo bonta nomati mondol committee ka chiting dun khupena jok gol pumnia phan chitudun si kechengang denga bang jutponlo Puthorang denga hut Denarong Zonal Karbi Youth Festival tirikama mai hinpen goli pum thapon thusi chipahai pon bomlo Bonta nomati mondol committee bitung atum sedame kangtang soya jok gol pumni anchi tudun thusi hin hin atum sedame gol kache thap kaching barchi da jok remre hai he pensi kapathu pajut ponlo Kapathu judep penapi Karbi Anglong lo nongnam kache thangklong bijoy lekhe hin pen rarphan lunijir parjupon
Halapu KAC Deputy Chairman Ritesh Singh hi kaning je ponatingke piningkana bangke dena rong zonal Karbi Youth Festival aningkan wang pen paprek ponji lapen ningkarong pensi talon ponji laso Karbia jutang jubat katalon ponesek e oke pran ke messenger phansi pini nelitum football ka pathua sai kedeng pon lu pusi ningje pon People pini nelitum da football exhibition ke pathuma nelitum kaduk weda chini jangi asi jutang akam claim ulute e oke pran na messenger Lasili tum non ke banji Karbi riso nimso rong aje along anso se ali racham ipinangi pula so kichi sek ili tum kadu me reception committee abang putin sitamelo intangra lapen reception lapen kala denarong KCS unit along klembang president secretary pen danglok sitamelo alang litum sitamelo kang sat lasi ili tum ke banji ani sitamelo ili tum jutang koson sige pangtang nanggima kasi jutang koson sige cinghon nanggima pesama itu denarong KCS union mate reception committee atung ke ile tum pini pen bangke anso se आपका ब्रेक यूनिट pen sitamele tum denarong a unit ke break je ka sonsi tum pene ki claim pon pupusi kadu terima kasih Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Pliang deng NKBA ke Parlo Monduli Langherang Baptist Church along kedam tang Preni Pai Kebarni Pastor Arani Mesen pen Katalon kepadupon. Preni Pai Kebarni NKBA lo kedua Monduli Langherang Baptist Church along Pastor Arani Katalon padupon. Kangtir ahem lutam dia prang keceng si pastor atumapan dikon atum an kangtum karne asai deng ponsi dikon joy sing rong piahin pensi mai cari ponlo. Pastor Hemari Rong Parpen, Associate Pastor Thongtiron Atumapan, Kimesen Radapan Kanghon Pon Lapen, Arna Masai ke claim kachipat du penajok Radatum, Ningkang Sampen Nong Ekipia Jaimek Dingpon. Melong Risunim So Dun Mai Pu Joy Chandra Ing Tipen, Pastor Apan Kapanong Hirjir Ing Pupon. Lasopi, Langlokso Baptist English School along Athan Bangpi, Hinjong Peterang Tipen, Birta Kemia Putak, Than Pajumi Pon. Pastor Nili Kunhemang Lo, Lapen Halasumut Dibit Pa Alang di Amek Regenerative Sinipan. Alang li ke than pona tengke piniar ni rongalu rengdok rengi ke dolong lake ke mesen ke japona bang ke dukok penajok athe pastor bang hinia tum rada phan kai keta kardom pila pen kirap thepi ka potsi rong ru rengdok rengi pen dolong lo anparta monduli kaching thur thekpon long lo pusi than pon phuloni pen dirchuna rong pi Karbiang Live Kedam tang Preni Pai Kebarni Parokhwa Risunim So Club pen Mondol Bimol Terang Atumapan Longlialam ki Karbok Ponalam Thebangke Ahok Kalipusi Pini Parokhwa Lorchuti Auditorium Holalong Kabadupon Apherang Kya Mailong pen Lamklar Pipon Kedam tang Preni Pai Kebarni Vothungaji Risunim So Club pen Mondol Bimol Terang Atumapan Longlialam ki penajok Dongmukak Police Station along Lamhoi Pidam Detlo Bangso putak pini Parokhwa Lorchuti Auditorium Hall along Klardak pen Radaphan kapachini ponjia phanpura phirang ke amai padupon Nituma phan lapusona long lealam ki penajok kalili kalang langalam ki nangki pu bangki chokche athe bangso long neli tum Risunim So Club pen Mondol Bimol Terang atumle ke chokche kalipusi phirang ke amai long nije pon nili chokche rak pugala ke kabi ase la ahin timung bangke alang li bangke alang ya men si ladak do use hala depend ke mung mangin jelo la se kali anta ladak bala san topi wa kota along si do ka di sonim so klap bang alang tun bang sari bi hala ke 315 na dak do lo agar 40 bang ke karbi riso dak do lo la se na sar mung men se prang do sar mung tobi men se prang do sar mung tobi hada bang pe la so si rata chitong no la pen so long le hem pu dum da donation ke PM putu bahani kame sarmung topi amen sido ko sarmung topi same chitong duno ala tuman pachitong bisa tuman video tuman foto ala tum longda chipuduno nilisi longda ke donation ke kilo dijoy lasi laso visi la hoitu circle office longta me namjari kuri thailo aina timu sida laso longde la Auditorium nanti donation pikang delo mati jadi sih lasi labangka amen tak cipta dalo. Bangso long le kedam tang Paro Crescer Cap Rasir Cap Cap Runner Cap la pen Sir Cap pen non pu ana bangke thangalam ta avi.
bonda non towar krong plinang kelia por hure bangke timo ngasang ho setame lapusona lam ki kapado bangke chok che pusi pherang ke amai long chongpon Yes, year scheme 1998-99 la so scheme. La se hala so hutem ta non kuanda thangnat alama ve. La si non la purve ke bang apora hut si la kimunga san ho bang la so kam ke claim ko bang ke la bang ke asal o ki chok che pusi lihin ni tumda risonim so club da para to am how 1982 aning kan se karbi club ta risonim so club am hangi the hala so porben la lord chitida am hangnang thegun tigo la se hala lasi karbi hijana bangke lapuson lam hoi kachi piseroi bangke chok che daji lapen la dokmoka police station along lam hoi ki pia bangke kang hon kang chin so pen chi and to that si ke meji pusi pherang ke amai long ning chepon ji la se alang li la so kes ki pia posita me alang li pani li tum hin da chuni rulo utha tha karbi hijan la se li tum da risonim so ke to ka be bang thua tum an member sa ke ha tum an sitame nalang li pan la so akes chi withdraw pu pusimi li tum alang li pan chuni li news report karbi anglong live 0 point ram terang rong pathuak lam akimialong kibipon football kachepate kedam tang preni phai kebarni angdung kiti ka pathua hut hunter fc atumsi ke haino eding ponlo Mirdan Youth Club patripi ponsi kedam tang chitini phai koira porni pen kibipon football ka pathu kachepate kedam tang preni phai kebarni angdung kiti pathupon bangso angdung kiti ka pathua hut kache pholake hunter fc pen kara fc atumang bongsi chephopon bangso ka pathua hut hunter fc atum goli si pen kara fc atum phan parem tetlo apithu nong ikapa jira mai kapa dohut alu hisar poman pen KAC chairman longkiti mung chitong donsi ke hai nong e pajir dunlo la pen kerema nong e borjan VDC chairman rajbu teronari deng pensi pajir dunlo penangan manpeng ke dobang phubang phila pen rong asara tum ka chitodun bangso ka pathuang dung kitia chai mek kedeng hut mirdan youth club amai phupen ka pachinia tengke kedam tang ningkan krisir kebra trokner kebra sir kebaning kan hutsi bangso club mahang pathek ponlo bonta angbong malom ma sabso akatura keduko gojok bangso club pen thangasai deng ponthek chindelo apithu bidisore chipi seroisi rongberong thakatum pen ka pathualong klam ke longja pham sorkara phan ka chuling ria tengsi pathualong klam akimi longponlo lapen kedam tang congress ai ke chari huta community hall ihum longpon lopusi ninjepon litum medan club amhang patheke ningkan krisir kebra ningkan sarikuru rasirket 1989 ningkan sini tum medan club kesengpon nasi medan club kesengpon lake ni tum non la aprang apil ke hola rangroi rai sido ofisita labangso kesengpen ni tum la rongberong thake aprang benta pathu chipati piniason ke pathu bangke phapon bom sita 89 pen ningkan kebang bongani tum running continuous labangso khela padopon ang bongolom itum la medan club labangso por kaduril pen pining 2000 almost like 18 munro bosor bang ningkan klip hobang bong itum gap dokok ofisita itum ako non itum medan club pen chirap chiri singki jithan pen erong berong thak bangsu riso yang pen chenglo akesar dilai pen bijoy rong pi karbi anglong live tangte pini prime time abirta kela ponsi kang tonik lo